Ja ću dati ovaj šešir, a George će dati ovu loptu. A što će dati tata? Znam, televizor. Ne TV. Ne, previše je koristan. Znam, tatine smrdljive papuče. Ne, previše smrde. Znam, tatinu staru fotelju. Ali to je antikno. Što znači antikno? Antikno znači jako staro i vrijedno. Ali našao si je na otpadu, tatice. Nema vrijednost. Vrijedit će puno kad je popravim. To govoriš već 100 godina, tatice. Znam, daću ove krasne čarape što ih je isplela baka. Dobro. Došla sam skupiti stvari za veliku rasprodaju. Evo ih. Hvala vam. A želite li ovu staru stolicu? O, jako ste ljubazni. Doviđenja. Doviđenja. Mama, ti si dala tatinu fotelju. Šš, nemoj mu reći, neće ni primijetiti. Danas je velika rasprodaja. Pozdrav! Dobar dan. Pepa, što kažeš na stolicu? Nije vrijedna, ali može se rascijepati za drvo za loženje. Ali antikna je. Stvarno? Tata je rekao da vrijedi jako puno novaca. Nisam znala. Bolje da povisim cijenu. Bog! Bog, društvo! Bog, Pepa! Što si ti dala, Suzi? Odjeću medicinske sestre. Ja sam dao balon papiku. A ja igračku majmuna. Nedostajat će mi klaun u kutiji.